време е за уште еден специјал. Сметарам, онај там. Не, таман сме. Може да одиш ти да застареш, тава да засвириш. Ален Исламовиќ, ајде сега на фејкерски на телевизија, како сега да си дошол. Баш така. Ален Исламовиќ, многу ми е мерак, огромен фан сум на Дугме, огромен фан сум твој, уште од мал нормално, како и тоа милиони луѓе ти го кажале, сум пораснал со песните на Дугме и многу ми значи што дојде тука, се договараме 2 години веќе. Pa da, dugo vršimo pregovore, pa smo najzad uspjeli da se... Тоа е кога е многу скап човекот да го платиш, дур да собереме кеш, ни требаше време. Ете, тоа е тоа. Бидејќи е кратка емисијата, сакам да те прашам многу работи, уште од старт ќе те замолам да дојдеш некогаш во студио, по втор пат, па тогаш да промуабетиме, а сега колку имаме време толку, ќе си промуабетиме. Јас сакам да почнам психолошки. Како што значи да бидеш трет пејач на Дугме? Значи, прв бебек, окей, нели Тифа, и сега ти доаѓаш како трет. Колку ти беше страв, онака реално искрено, и со кого? Со мајка, татко ли, пријател, со кого? Кој ти беше психолог, психијатар у тие моменти? Мора да имаше некој, така? Pa ne, ja prvo bi rekao to da ti ljevaci, ljudi koji su ljevaci, imaju dosta i sreće u životu. A ti si levak? Jesam. Nekad sreća treba i da prati. Nekad sreća prati i hrabre, jel? I hrabri i levacи? Hrabar. A hrabar levak? I hrabar i ljevak i smio da bi nešto postigao u životu. Tako da ta sreća koja je bila treća sreća. Da. Najvjerovatnije je zakačila i Bijelo Dugme, a zakačila i mene. A ti беше To онака... je bila treća sreća Bijelom Dugmetu, ne meni. Така е, точно. А ти беше искрено страв од аспект ќе ме прифатили публика. Пример, искача Дугме пред 100.000 народ, а прв пат Ален Исламовиќ е пејач. И сега Ален Исламовиќ треба да ги пее песни што луѓе се навикнати да ги пеат други 20 луѓе. Како се носи човек со тоа? Или едноставно гајле ми ја викаш? Bijelo Dugme je normalno, taj teret je dosta povukao i Bebek kao vokalni solista koji je udario temelje i grupe i brenda Bijelog Dugmeta. I normalno da takav trag koji je on ostavio je uvijek jedna doza pjevaču, jedna doza nesigurnosti kako će iznijeti tu pjesmu. Ali ja nisam imao taj problem jer ja sam pjevao kao Alen Islamović. Ja sam već bio izgrađen u Divljim jagodama kao vokalni solista, kao frontman jedne isto jako popularne grupe. Apsolutno. Koja je ostavila trag u moje vrijeme od albuma kad smo snimili Motore. Ušli smo u visokotiražne, postali smo visokotiražni sa pločama i kasetama, tako da je ta popularnost naša sa Divljim jagodama isto u meni ostala, tako da ja nisam imao neku dozu straha pred publikom, zaigrati tu utakmicu, koncertnu utakmicu, iznijeti pjesme, tu nisam imao problem, bio sam u kondiciji i dan danas sam ja u jako dobroj kondiciji, vokalno, glas me služi, tako da... A se promeni nešto? Da sam ja pjevao, iznosio te pjesme na svoj način, ali osuda je bila. Normalno je to da jedan dio publike to osudi. I negativno, da li će osuditi negativno ili će neko to pohvaliti, uvijek mora postojati kritika na nešto što radiš. Ako nema kritike, ja kad nemam kritike, onda sam ja u sebi nestabilan. Znači, podobro je da ima? Dobro je da ima malo, da bude ona malo prisutna, da oni kažu nije to, bolje je meni je to drago čuti, znaš. Da. Onda meni to je, kad mi to neko kaže, onda ja takve pozovem da dođu na koncert, da to čuju. Drugo je sjediti kući, naviti gramofonsku ploču, staviti 3 gramofona, pa naviti gramofonsku ploču gdje svira Bebek, pa naviti gramofonsku ploču gdje svira ovaj drugi pjevač i naviti gramofonsku ploču gdje pjeva Alen Islamović. Da. Ali te sve 3 zaboraviš kad dođeš na koncert gdje pjeva Alen Islamović. Taka. Ja sam više za ovo live nego za ovo preslušavanje. Apsolutno, da. Tako da ja nisam imao problem. Tako se sluša muzika. Tako je. Tako da ja nisam imao problem ni dan danas nemam taj problem. Nego želim uvijek da ljudi dođu na taj koncert da to čuju. Ja sam uvijek za to, za ono pravi fight, live fight. A studio i moja bi baka pjevala. Ti kad uđeš u studio... Posle 20-30 tekovi... Tako je, ja kad čujem na primjer da su
to je sam Goran meni pričao da su sa albuma gdje je pjevao drugi pjevač, da su snimili po 5-6 dana jednu pjesmu u studiju. A to za tebe je nezamislivo, така? Pa to ne, pa ja ako uđem danas, ja želim danas završiti jednu pjesmu. Da li je to ona 3, 4, 5, 7 ili 8 sati, ali ja mogu 7-8 sati pjevati i tražim ono što je najbolje. A imitirati, kopirati, ja nisam takav pjevač da mogu. Така. Da Добро, mogu ама сепак nešto- си бил веќе Gradio sam изграден sebe, da, tako и je. не ни можеш да бидеш поинаков. Nudio sam tržištu svoju boju glasa. Nisam htio od sebe praviti plagijat neki koji bi kad tad završio jako brzo. Zato ovakvi ljudi koji su originalni i dugo i opstaju u rock'n'rollu. Така е. Од секогаш си го имал тој глас, така малку рапав и сето тоа, уште пред Дивље јагоди зборам. тоа е. Како дете, така си пел, хеј! Ja sam ti držao noge u lavoru, Да? u hladnoj vodi. Da bi dobio taj Да glas. се добие тоа. Да, па ете. Pošto je moja kuća u Bihaću je pored rijeke Une, onda sam ja uvijek išao malo. Zagrbim sa Bihać? lavorčićem hladne vode i onda stavim, zavrnem, i držim i onda pjevam. I onda kad je izašlo to hrapavo, onda sam rekao, to je to. Тоа е тоа. Ова ќе го задржам. Da. Се променија работите лично за тебе кога прешалта во Биело дугме? Пример, не знам, стана по луксузно, не знам, по платено, или не беше тоа веднаш некаква Sve se разлика? mijenja. Ja sebe znam nekad vratiti u one tamo 80-te kad sam krenuo. Тоа сакам да чујам. Како било? 80-ti početci kad smo čak i radili Divlje jagode, kad su radili taj album Stakleni hotel, tad ja nisam ni pjevao, ali sam napisao nekoliko interesantnih pjesama, tekstova na tom albumu. Така. Pa sam malo i pomagao kao vokal Бек вокал. i tako je. Ali bilo spavanje i u Stojadinu, pa ja se tog ne stidim. У Стокјац? Da. Чекај, на настап одите, испиете? Ne, kad smo snimali taj album, diskografska kuća je tad mogla da plati Добро. jednu dvokrevetnu sobu u Beogradu. Двукреветна. Jednu dvokrevetnu. А што е со другиве луѓе? Znači, u dvokrevetnu sobu su spavali Sead Lipovača i pjevač Toni Janković. Da. A bubnjar i bas gitarista su spavali u Stojadinu. Супер. Pa bi mi onda pravili kriminal tamo negdje oko 12 na večer, oko 1. Аха. Upadali u sobu. Кога никој не гледа. Kad nema nikog na recepciji. Ubacimo se pa prespavamo. Pa ako ima neko dežurni na recepciji, onda tu noć završimo u Stojadinu. Tako da je to bila Stojadin hotel, uvijek bila neka kombinacija. Да се буниш, не можеш да се буниш. Уште Ali to se mora proći. Да, мислиш To se така? mora proći. Da, Без ja тоа znam. нема рок-н-рол живот. Nema rock'n'rolla, ne. Tu se gradiš, čeličiš. Kroz sve ove godine, sad je danas najljepše se baviti ovim poslom. Zato što ja nemam nikakvih problema. Добро, да. Нема више спиење у Стојадин. Tako je. Biram svoje koncerte, biram svoje suradnike s kim ću raditi, agencije s kojima ću surađivati. Sa Goranom su sad prekrasni koncerti, putuje se avionima, nema nikakvih problema. Кој е моментот некој, ако се сеќаваш вака, ако ти текне, кога прв пат не ти се веруваше, просто, знаеш, да си речеш, ја изгледа успеав. Ова што се случува, изгледа тоа. Имаш некој таков момент, не знам, хотелот 5 звезди одеднаш, како што си добил, или некакво first class во авион. Кога било некој таков момент кај што си рече, не ми се верува што живеам? Pa najveći doživljaj je bio Hipodrom, beogradski koncert, kad smo se svi skupili kao generacija, svi muzičari koji su prodefilirali kroz grupu Bijelo dugme, svi pjevači koji su bili u Bijelom dugmetu. Taj hipodromski koncert 2005. godine, to se tad moglo vidjeti kad se izađeš na stage i vidiš negdje oko 200.000 ljudi ispod sebe, ispod te bine, kako pjevaju te pjesme. Onda tad vidiš koja je to bila energija Bijelog dugmeta i koje su to pjesme i kako su nastale te pjesme i kako se je radilo. A kako bea 80-ти, пример, опиши ми... Onda tad shvatiš da ti je mjesto tu. Така? Da. А предходно? Знаеш, кој живееш кога си во Prethodno ideš машината? kad su turneje, ideš iz grada u grad, svaki grad donosi nešto svoje. To je nešto drugo, znaš. Jer kad prođeš 10 koncerata, zaboravio si već onaj prvi. Uvijek ideš, razmišljaš kako će biti u Zagrebu, kako će biti u Beogradu, šta će biti u Sarajevu, šta nas čeka u Sarajevu, u Skoplju. Uvijek je bila ta energija. Има еден момент кај што правите турнеја околу Загреб намерно,
зашто Да. сопругата се пораѓа или како Tako je, беше? 87. godine, da. Ај подсети, значи, зашто беше тоа? Pa mi smo, moja supruga završila u porodilištu i Goran je sa našim menadžerom Rako Marićem dogovorio da kružimo oko Zagreba 5-6 dana, da se moja supruga porodi, pa ćemo onda otisnuti se dalje. I tako je bilo, mi smo oko Zagreba svirali Varaždin, Karlovac, Sisak, Ogulin, sve su mi tu čačkali oko Zagreba, ali ja sam svaki dan odlazio За да бидеш близко. da budem blizu. I onda jedan dan taj se desio. Mi smo imali koncert u Petrinji. I ja smo Vlado otišli, supruga sam negdje oko 6 sati predvečer, pred sam koncert maltene. Porodila, ja sam vidio ćerkicu i otišao sam na koncert. Osvirali smo taj koncert u Petrinji. Pitao mene uvijek Goran, hoćeš moći pijati? Kako da neću? Rekao, ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Им соопшти на публиката или... Ne, nismo saopštili. Значи никој не знаеше... Samo je znao bend. Samo je znao bend i ova tehnika oko nas što je bila. Da. Malo smo nešto popili pića, kupio sam nekog alkohola, malo smo nešto popili, proslavili. Da se proslavi, da. I onda smo se otisnuli daleko dalje sa turnejom. Ta je turneja trajala 6 mjeseci. Odsvirali smo oko 160 koncerata. Bilo je i u danu, bilo je i 2 koncerta. Gdje sam tad vidio da sam baš nabijen tom nekom kondicijom i energijom i sa tim glasom da mogu За да си тако, izdržati te koncerte. треба пример да не пиеш претерано, да не се дрогираш. Pa ja nisam tip za alkohol. Ja sam ako se nešto slavi. Ako je neko društvo pa se nešto slavi, ali ja nisam onaj tip koji kad dođe u grad odmah ide da traži birdiju i da sam pije. Ja to ne. Meni nije prioritet da se lijepim za čašu. Тешко е да си таков у рок-н-рол Sportski сцената. sam tip. Ja sam... Oni su mene vidjeli kad smo se pripremali 86. godine na Bjelašnici. Oni su se svi fascinirali. I pokojni Lazo, i Ipe, i Goran. Ja sam ustajao ujutro 8 sati i kroz snijeg trčao. Pa me Goran pitao šta ti radiš kada da se ne pripremaš za olimpijadu. Да, точно. Pa rekao, ako hoćeš da ti pjevač otpjeva 150 koncerata, to rekao, mora se proći ova drenaža sportska. Kaže, svaka ti čast. Види, ова покажува дека малце си били пред времето, да ти кажам. Знаеш, ваков тип на подготовки се нормални во денешно време, а во 80-ти некој пејач тоа да го прави пејач. Pa pretežno u to su vrijeme bili rokeri. Rokeri su bili tretirani i mjereni. I dobili etiketu rokera ako se dobro така. ako se dobro ako ima ljubavnica. Тоа си прав рокер. To je pravi roker. Ako spava po haustorima, ako šiba neku drogu ili duva neki... A ovoj roker? Ili duva neki ljepak. А и тоа е ли? Da, to je u Sarajevu bilo moda. Ja to kad sam vidio... Па нели е тоа ефтино многу? Da se ono ljepilo. Možda Да бе, охо жуто едно. Da, žuto ljepilo. Oni to u vrećice iscijede i to udišu šmrču i kao... To su rokeri. To je meni, ja kad sam ulazio u prostorije od nekih kolega koji su rokeri, ušao u prostorije gdje su oni vježbali, a te vježbaone su bile u Skenderiji. Dobro. Vježbaone je imalo bijelo dugme, vatreni poljubac. A, site тука. Svi su bili divlje jagode, teška industrija, cijela plejada rokera, jel? Rokera imali su tu vježbaone. I onda kod nekih, neću da imenujem nikog, kod nekih ja uđem u vježbaonu da popijem kafu. Zovnu oni mene i bubnjara kao aj dođite kod nas, napravite pauzu, dođite na kafu. I mi kod kolege na kafu. Ja, pa rekao, stari, što? U tebi, rekao, čudno ova garderoba, ova vježbona miriše. Kao što? Kaže, meni je normalno. Pa rekao, da ne krpate vi gume ovdje, da nije neka vulkanizerska radnja. Rekao, sve mi naljepilo miriši. A oni... Ален, да не сакаш малце лепак со кафето? Pa rekao, da niste otvorili neku vulkanizersku radnju. Rekao, ovo nije rock and roll. Kaže, je, kao, hoćeš probat malo? Rekao, hvala ti na to. Hvala ti na tom rock and roll. Nikad. Si uspeo ne da vikаш? Ne, nikad. Ja imam takav mozak da nikad, ni u šta. Treba takvi ravoti? Nikad. Dovoljno je ti to uzimaš, ja od tebe ovako malo, ali... Da, koliko? Ali ja ne. Ja ne. Ale ne mislеше на мене лично. Da знаете. Ne mislim na tebe, da. Ali
Ali sam gledao kolege, svi oni dime oko mene, ja njih gledam, ali ne, nikad, ne. Види, не си само по тоа специфичен и уникатен и за поштовање, туку исто и поради фактот што со сопругата сте заедно колку повеќе од 40 godina, 13. novembra ove godine imali smo 40 godina. 40 години. Да. Тоа е за поздрав. И е реткост огромна. Ама кога гледаш нормални луѓе, пријатели, што се разведуваат, па се преженуваат, вамо To je таму. isto rock and roll. Pa ja sam tebi rekao, što imaš više tog u životu razvoda i uništavanja svoje vlastite porodice, to je isto to su rockeri. Тоа су рокери, да, а не ово досадно. Mi smo nekako prozračni, nismo interesantni. А добро пример, ако сака човек, на пример, ако го привлекува таков тип на живот, стабилен, досаден, пример, кој совет би му го дал лично, на пример, што е важно за да останеш со една жена која ја сакаш, почитуваш 40 години? Што е според тебе како човек што си издржал и си бил сигурно сте имале тешки моменти, не било само... Pa da, ali ona je izdržala. Аха, она повеќе издржува. Pa ona je sigurno, да. ona je imala, mogla je sebi slagati razne filmove, ali smo mi uvijek razgovarali. Ja sam imao u svojoj karijeri i surađivao sa svojim kolegicama iz posla. Така е. Ali ona nikad nije sumnjala u mene, ona je imala toliko u mene povjerenja da je znala šta ja radim, da njen je posao bio da nam dvije kćerke odgoji da budu zdrave osobe koje su danas meni donijela dva prekrasna unuka. Така е. Imaju prekrasne, dvije imaju prekrasne muževe koji imaju svoje firme, svoje poslove. One zajedno rade sa svojim muževima te poslove, tako А добре, а водеше сопругата со тебе пример на, не знам, Да, коктели или што ти ја знам? Idemo mi kad god se Значи ти pruži била neka, и најбољи другар можда. kad se pruži neka prilika, neki koncert i Мислам, мене ми е фасцинантно да ти кажем и баш ми е Маријана се викаше, така? Маријана, да. Маријана. А керките Уна и Лара. Una i Lara. И сега више имаат и секоја по Unuci su, jedan je stariji Din, a drugi je David. Дин и Давид на Д, двајцата. И сега е Ален дедо. Oni sad, to su moji rockeri. Да? Ovaj stariji već svira bubanj, ima saksofon, ima harmoniku. Pa koliko godina ima? ima? Hrpu instrumenta. Sad će imati 4,5 godine ima. И веќе се интересира, Da, а? svira on, interesira, on pjeva, on Znači, skida ove moje nove pjesme. Го гледаш sve, вака da. како... Obožava nogomet, zanima ga tenis, i to je jako dobro. Па твоја крв. Ali bi ja volio da se bavi muzikom, da svira nešto, ja bi volio. Imam i sad dvojicu, sad ja nagovaram kćerke da rade na trećem. Nije bitno će ova mlađa ili... Добро. Kaže, što tata, ako curca bude, nema veze, bit će trio band. Зашто да A не? da, osnovat će svoj band, da. Многу убаво. Пример, ти е чудно дека си дедо? Или... A to treba doživjeti, to ćeš i ti doživjeti kad dođe to vrijeme, znaš, to je... Ама ти уопште не се Neka осеќаш neka стар, nova- пример, neka- така? Pa ne osjećam se ja star. А сепак A си to je neka дедо. nova radost. To je neka nova radost, neko novo sunce koje kako bih rekao, okupi porodicu, da porodica bude bliže, svi budemo zajedno. Ti unučići stvarno su čudo. Čudo. To je čak i kad su mi se rodile kćerke, Добро. veća je ova količina ljubavi prema unucima nego što je onda prije nekih 30 godina kad su se one rađale. Stvarno, dede vole neopisivo. Да, види, A i oni можам vole да dede. претпоставам. Така Ali i е. oni, nevjerovatno i oni, obožavaju dede. Кажи ми, дали Ja со... kažem svom unuku, šta ti vidiš u meni? Kaže, ti si moj deda. Ти си деда, наравно. Да. Стана, тоа сигурно е прекрасно, знаеш, да го доживееш. Da. Како што поминуваат годиниве, да речеме, се осеќаш дека сакаш све поише традиционални работи, фамилиарни работи. Не знам, ми правевме преска му, ми викаш најубаво си се осеќаш на Имотов у Бихач. Pa ja Така. volim njih okupljati. I kad idemo za Bihać, tamo mi imamo porodičnu kuću. Значи, опиши ни што има таму. Има куќа, има посет. Imam ja tamo veliku kuću sa 3 velika stana po nekih 150 kvadrata. Така. Veliki objekt gdje Таму ти dođemo се svi. лешниците? Lješnici baš nisu kod kuće, oni Aha. su na plantažama malo van grada. А, добро. A posadio sam negdje oko 1700 lješnjaka na nekih 25.000 kvadrata zemlje. To je ograđeno, to je jako lijepo. 1700. Da.
jako lijep grunt, što se kaže, velika farma gdje Čekaj, koga počна со dosta je лешници? zemlje naslijedila moja supruga od svog oca. Така. I onda sam ja još nešto kupio. Ама тогаш немаше лешници ништо? Ти одлучи Има, да има. засадиш? Pa ja sam ušao, analiza je zemlje pokazala da ti lješnjaci na toj nadmorskoj visini gdje je grad Bihać mogu uspjeti i uspjeli su. Uspjeli su, sad se krošnje razvijaju. Te ljeske koje sam posadio, one su bile dvogodišnje, sad su već imaju 5,5 godina, plodovi su došli, plodovi se rađaju s tim što se sad kroji krošnja. Значи тие негде на 7 година почнуваат 7, 8 раѓаат. krenut će u stotinama kilograma. Добро, ама предходно, пред да ги засадиш, валјда појма немаше за лешници, Pa така? moraš malo pročitati, otići na internet, Така. razgovarati sa ljudima. Ja sam dovodio tamo jedne od vodećih stručnjaka, ima ih u Zagrebu, ima u Istri, koje sam dovodio u Bihać da me upute u taj posao. Добро, значи си имаш оно малце предузимач дух, пошто ова со лешниците ти е бизнис. Ова ти е па најнов бизнис, еве го сега си... To je biznis od nekih 4-5 mjeseci. Нобел врзан си со водни пумпи, значи пумпи за прочистување Водне вода и се Vodne до тоа. eko pumpe, Еко пумпи. filtriranje vode. И згоре на тоа уште си активен, едно 60-70 концерти годишно имаш. Да. Како постигнуваш? Што правиш, човече? Медитираш ли? Што правиш? Podržavam i taj teniski svoj klub u Bihaću. Тениски To клуб je isto имаш. jako dobro. Мене ми е фасцинантно ова како Добро човек организиран клуб, да. у еден живот го постигнува све ова. Знаеш, не знам која ти е тајната, појма немам, дали е до здраво хранење, дали е до ова што го збориш дека си умерен, не претеруваш во ништо. Pa ja mislim da čovjek uvijek treba nešto da radi, bez obzira što stižu godine i odlaziš u tu neku starost, ali čovjek uvijek treba biti pokretan, Da ne razvija zastanuva, mozak, a? da radi mozak, jer ako se imam osjećaj kad bi sjeo i zatvorio se da bi se brzo razbolio, ovako sam uvijek u nekom movingu. Uvijek me nešto vuče, da li ovi privatni moji poslovi, da li koncerti, ali su uvijek nešto Знаеш, dešava. исто тоа Брега го кажуваше кога беше во емисија, On je исто тоа го рече. radoholičar, on je veliki. Исто тоа го рече. On je veliki radoholičar, on voli raditi, njemu apsolutno više nisu ni bitna novac, ni... Da. Voli čovjek raditi, ja isto volim raditi. Гел од Блокмакс локално ја ублажува болката и го намалува воспалението и отокот. Ефикасен при спортски повреди, мускулни и ревматски болки, болки во грбот. Локално до целта со Блокмакс гел. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćno движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина.
Корекција со филери за сите делови на лицето, вратот и рацете ги прави единствено ординација доктор Анчевски. Затоа ги избирам токму нив за да се грижат за мојот младешки изглед. И оваа година се водевме од желбата да направиме крупни чекори за поздрава животна средина. Цел на која посветено работевме преку вложување во енергетско ефикасни проекти, соодветно управување со отпадот, производство според високи екостандарди, како и континуирана едукација на нашите вработени. Особено сме горди што со новите фотоволтаични системи и користењето на сончевата енергија придонесовме кон намалување на емисијата на околу 500 тони CO2 годишно. А сето ова, бидејќи ни е важна нашата и иднината на нашите деца. И во новата година, желбата за подобро утре останува наш најсилен мотив и приоритет. Среќни празници! Витаминка. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Doaga zimska noć, paga prvi snegovi, majde probaj me na -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф пелет за вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Имаш пример совет или не знам нешто за помлади. Еве не мора за керките или за внуците пример. Бизнис. Очигледно според ова што го гледам, не трчаш како што кажуваш по пари, него правиш нешто што сакаш да го правиш, а парите си доаѓаат сами. Сами долазат. Така? Tako je. Sa više strana uvijek. Да, така. И со музиката, пример, беше слично? Prema muzici mora biti stvarno jedna velika ljubav. To je, muzika je ljubavnica, jedna opasna. S njom moraš biti oprezan. Nije baš da ti možeš doći u muziku i mrljaviti tu i biti popularan, to kratko traje. A ne misliš da se poveќе takvi ima... Treba donositi u muzici, ja sam evo već znači 40 godina, treba donositi pametne odluke. Treba sebe treba staviti na vagu pa vidjeti kako stojiš. Trebaš snimiti okoliš oko sebe. Trebaš pratiti šta se dešava. Pričamo o muzici. Da. Trebaš donijeti odluke koje će donijeti tebi sreću. Ja sam donosio sam sebi odluku kad ću otići u Bijelo dugme, kad neću. Prvi potez je bio poziv u Bijelo dugme kad je otišao Bebek. Aha. Ja sam dobio tad poziv, 84. godine. Da vidiš vtoriот pejač. Ja sam sjedio sa Goranom i producentom Rakom Marićem i pristao. I onda sam 10 dana se povukao da još jednom vagnem. Da li je ta odluka dobra? Divlje jagode su trebalo da idu u London da snimaju album na engleskom. Imali smo ugovor već, dogovor. Potpišan. Tako je. Ja sam onda vagao, nevezano za potpisan ugovor, nego sam vagao je li ta odluka moja dobra, iskrena i da li možda ima tračak sumnje da neko hoće da razvali Divlje jagode. I onda se taj crv... Politika. I onda se taj crv meni uvukao pod kožu, rekao, vratit će se Bebek. Ovo je fol. Samo saka Tako sam ja razmišljao. Da, vo toj moment. Tako sam razmišljao u tom momentu. I mu reče ne na brega. I onda sam rekao Goranu, ne, idemo mi za London, radite ovo što mislimo da je možda ispravno i da je možda dobro za nas kao Divlje jagode. Znači si sakaše ta prikazna da ja završiš prvo? I onda su oni našli ovog drugog pjevača jer napravili su to što jesu.
Aha. E pa тогаш па како се ти се onda јави? Onda u Londonu kad smo bili mi godinu i pol dana, ja sam u Londonu onda isto vidio da to nije bila dobra odluka. Ne moja, nego grupe Divlje jagode. I čovjek koji je vodio Divlje jagode, ja nisam vodio Divlje jagode, ja sam bio tamo vokalni solista. I ta odluka nije to baš kao otići u London i evo nas, mi ćemo biti svjetska ili evropska atrakcija ili engleska atrakcija. Do te atrakcije to treba otići tamo sa 12 godina, naučiti ulični način života u Londonu, živjeti na dnu dna, pa se podići, pa naučiti jezik, ili da vidiš... pa naučiti jezik, pa njihov smetljarski onaj izgovor, ulični, pa onda ući u rock'n'roll i baviti se rock'n'rollom, ako imaš talenta i ako imaš snage. To je nama već bilo kasno. Mi smo već imali 25, 6, 27, 28 godina. Ja mislim da su Divlje jagode kasno otišle. Trebalo su Divlje jagode 80. otići u London. Onda bi tad možda bila neka evropska atrakcija. Еве го сваќаш ова, да речем, и што правиш? Ти му звониш после на брега и му Ne, кажеш? nisam ja zvao nikog, nego je ili? pokojni Ipe Ivandić došao na koncert nama da vidi koncert Divljih jagoda u Markiju. To je jedan od klubova u Londonu u kojem su svirali sve najpoznatije od Cepelina, Bad Company, Rolling Stones, Sex Pistols, grupa Who, Beatlesi su tu svirali. Sve najveće atrakcije su tu svirali. Što svira jagodi u Marki? Na angliski? Mi smo održali svoj koncert, otpjevali smo taj album na engleskom koji smo snimili, to je bilo 8 pjesama. Dobro. I onda smo pjevali na našem jeziku. Ostali dio koncerta. Pred Englezima? Tako je. Jedno od interesantnih ljudi na tom koncertu je bio pokojni Lemmy iz Motorhead. Lemmy Sobrkoida. Da, koji je rekao, kao dobro zvučite, ovo se kaže meni sviđa. Bili su dvojica gitarista iz Iron Maiden, isto na tom koncertu. Da, mi smo se s njima družili po kafićima, po pubovima tamo. Tako da ali to nije bilo mjerilo da njihova, kako bi rekao, njihova procjena nas nije to mjerilo. Treba doći do Dobro, oni se kažuvali lično, im se dopaja to, ама сега тоа за да биде комерцијален успех. Njima se to dopelo, bez obzira, kaže, i što vas ne razumijemo, kaže, zvučite dobro, izlazi iz vas energija. Nema veze što vas ne razumijemo, kaže, vi možete Englezima pjevati slobodno na svom jeziku, to je, kaže, dobro. А имаше, Ален, разочарување малце у групава, знаеш, дојдовме тука, пробавме, снимивме албум, а еве, не кликнува, не успева. To je... Знаеш, дали некој од групата си вика, абе, леле, замисли? Pa gledaj, ja ne mogu da pređem preko tog da popularan sam u Jugoslaviji, u velikom prostoru gdje ima 20 i kusur miliona ljudi, popularan sam, znaju me gdje se god pojavim na ulici, kao Alen Islamovića, pjevača Divljih jagoda. Tako je. Poznaju me. Idem u London gdje me ne zna niko, to je malo, znaš, kulturan šok. To malo mozak ljulja. Ljulja mozak, malo te šokiraju neke stvari. I kako odjednoš se osjećaš malo? Ili kako od početka, restart? Taj koncert kad je došao Ipe Ivandić da posjeti u Markiju kad smo svirali, sutradan sam otišao sa Ipetom na piće neko i sam je došao on do zaključka, kaže, pričao mi je onda on kako su oni kao bijelo dugme išli u Ameriku, pa su bili u Americi, pa su vidjeli da to jako teško će ići. Pa su se vratili u Jugoslaviju. Pa mi on isto pričao da su to teške faze u koje uđe bend i kaže nema nego vratiti se kući i držati se svog dvorišta jer si tu si najjači. Jako je teško pokušati nešto vani. Novci se troše. Tako je. U Jugoslaviji ti kad zaradiš vreću onih dinara ti imaš novaca dosta. Ali tamo idu dolari, tamo idu marke, tamo idu funte. To je nenormalno kako se troši taj novac. Znači, ko odiš tamo, tek tamo gledaš što je biznis, u stvari, entertainment. Tako da onda kroz razgovor, ja onda njega pitam kako je prošla vaša turneja sa vašim pjevačem, tim, kaže, jako loše. Kaže, čak smo i prekinuli, nije išlo više, Goran je prekinuo, kaže, tu turneju. Bi Goran, kaže, još radio, ali kaže, ako bi ti došao. Pa rekao, ajde malo da razmislim. Aha.
Aj malo rekao da razmislim, pusti me pa... Reci ti šefu da su vrata otvorena. Aha, taka, nek taka, drži taka, vrata, taka tamo, neka ne zatvara. Neka drži vrata otključana. Možda ja bahnem, bubnem jedno veče, zato nek budu otključana. I nakon nekih 10-ak dana sam ja vidio da, malo sam ispitao još u Londonu. Vidio sam da to stvarno nema šanse više da se to tamo radi. Onda je normalno čovjek koji vodi divlje jagode, on vjeruje da on vidi tamo neku budućnost. Ja nisam vidio i odmah normalno ne možemo više. Ako ne mislimo isto bez veze forsirati, ja sam njima poželio sve najbolje da nađu novog pjevača i da nastave rad u Londonu bez mene. Tako da se ja vratio i onda sam nazvao Ipetaj. Goran je objeručke me dočekao. Kaže, sad ćemo napraviti, baš kaže, pravu ploču. I napravili smo. I koja беше prva pesna onaga što je napravite zajedno? Ja mislim da smo napravili najbolju ploču, to je Pljus zapija moju Jugoslaviju, da je to najbolja ploča Bijelog dugmeta i najprodavanija i sa najviše hitova. Da. Cijela ploča je bila hit. Mislim, stvarno je glupovo da se prašamo, imaš ti nekoja onaga što baš ti je posebno draga? Ovih pjesama, da, kako da ne imam, Zakleću se. Ej, kakva pesna. To mi je jedna od najdržih. Ježenje je ta pesna. Đurđevdan je isto ispao na jedan specifičan način, mada ja nisam bio tad u to vrijeme ni folk pjevač, ali sam donio neku svoju energiju. Ja sam uvijek... Goran nikad nije na mene pravio neki pritisak da ja moram neko kopirati. Jer sam ja imao taj svoj dijalekt, taj svoj naglasak nekih slova koji su njemu... On je znao reći, kaže, kaže ti to seksi izgovaraš, to je, kaže, meni dobro. Da, mu se svija. Ti to pjevaš, kaže, neka tvoja energija, to mi, kaže, daj, tu tvoju energiju. Pojačaj na to. Da, ja sam davao svoju energiju, ja nisam imao problem kao neko da mora nekog kopirati. Ja ne možem da zamislim. Možeš zamisliti u ono vrijeme kad se igrao nogomet pa da neko kaže Peletu, Pele, daj molim te zaigraj kao Eusebio. Eusebio je imao svoj dribling, a Pele svoj. Ja kažem, u rock'n'rollu, Pele je stvarno bio Željko Bebek, ali ja sam Ronaldo. Ili Messi. Nova generacija. Ili Messi. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Да. Ама стварно, ја не можам лично да замислам друг глас, да те бие лако. Да тако. Има печат, таа песна така, има печат, песните на Бебек си имаат печат. Nakon svi ovih godina je pjesma koja je baš rock pjesma, rock balada, to može. Neki su pokušavali to pjevati, ali to nikada ne dođe ta energija koju kad ja zapivam. Fantazija. Ko što normalno, i Željko Bebek ima svoje bisere Možeš nešto da odsvirime čisto za... Koje je donio u ono vrijeme. Ja ne bježim od toga, on je stvarno udario temelj i na zadnjem sedištu mog auta, udario temelj, vokalno temelj i meni i mnogima koji imaju tu rašpu u glasu, koji imaju tu energiju. On je prvi koji je to otvorio vrata svima. Poslije tog došlo je dosta, da ne nabrajam, ali mogu, to su meni sve drage kolege. Ako? Sa tom rašpom Vlado Kalember, otvorenom bila vrata, meni, Vajta. U-grupa je prva otvorila vrata, Dragi Jelić je prvi sa tom rašpom otvorio vrata isto. Ja sam obožavao više U-grupu nego Bijelo dugme u ono vrijeme. Moji su prvi početci bili slušanje U-grupe i to je za mene bio istinski pravi rock and roll. A ono kad je došlo da sam pekar, to ja nisam razumio kao klinac. Da sam pekar mala moja ili šta ja znam, topom ću te gađati. Smiješno bilo, vidi reko ovog ludaka, on topom gađa svoju malu. Malo to bilo čudo. Ko to radi? Ko to radi u ono vrijeme, ja. Ali to su bila takva vremena i tako je Goran osjećao, ali kad su došla ova vremena, pogotovo vremena mene s njima, čovjek se je okrenuo za 360, počeo je pisati takve tekstove da su to romani, da je svaka pjesma bila hit. Ako ima Boga u paklu, gori ćeš. Tako je, da su nastajale iz njega takve pjesme sa mnom, da to nevjerovatno. Stvarno nevjerovatno je, tačno. Mi danas sviramo koncert, mi sviramo 16 mojih pjesama. Sve su hit do hita. Tako je. Nijedna nije promašena. Od Čiri Biri Bele, Pljun zapija moju Jugoslaviju. Hajdemo u planine. Noći se ko lubenica, hajdemo u planine. Da. Đurđevdan, napile se ulice, aj ti me iznevjeri. Nakon svi ovih godina, Ružica si bila, to je sve hit do hita. Može li nešto da čujeme? Molim Može, te kako da ne? za moj kejf. Može, kako da ne?
Kako da ne? Ќе оставам на тебе Imaš што ti neku што želju ili сакаш. da ja nešto nađem? Hoćeš da ja nešto? Од овие сите која било? Ajde. Ružica si bila jedna u mom srcu. Ružica si bila moja, al nije za tebe divlja kupina. Ni čovjek kao ja Bog mi daje, Bog mi odnosi. Ružica si bila, sada više nisi. S vremena na vrijeme, kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vrijeme, a znam da nemam prava, ti nisi više moja draga. Fantastično. To su velike pjesme koje možeš svirati samo ovako na akustičnoj gitari. To su velike pjesme. Kad odeš na more, odeš na more, uzmeš gitaru i to sve sviraš. To su pjesme. A kad ti treba filharmonija, to nisu pjesme. Многу луѓе го имаат, кажам на тоа. Прав хит е да земе дете било кое, да може лесно да ги научи акордите. Nećeš vjerovati, još veći hit bez akustične gitare ima još jedna pjesma. Znači, iz moje karijere. Đurđevdan. Tu nema ništa. Така е, да. Tu ne treba ništa ni svirati. Samo ja izađem, i kažem proljeće. I gotovo, trga. Da, mogu si ići, ja otiću u kafić, on će otpjevati. Znači, tu nema muzike nikako. To je fenomen od pjesme. Ne treba nikakva pratnja. Niko ne treba, samo ja i ljudi. A što se slučува со соло кариера? Имаш нешто? Pa ja radim, работиш у моментов? Ja sam, uporedo što radim sa Goronom, ja sam izdao CD. Zove se Tajno, izašao je u junu mjesecu ove godine. Na njemu ima nekih 17 pjesama. Ima novih obrada starih pjesama. Taj CD izdala Croatia Records. I ove sam godine napravio negdje 40-ak svojih solističkih tih koncerata po regionu. Ja se inače kad radim te svoje albume držim se opet malo tog zvuka čvrstih gitara i volim to. A mada nekad i otplivam... Rock nostalgičan. Mada nekad otplivam i malo i u folk vode, ali... Bože moj, ja volim... Vidi, to što ti se volim dopaja. Eksperimentirati. Za mene je prvi taj duetski kontakt bio kad smo se raspali kao Bijelo dugme 89. godine sa Lepom Brenom. Jako interesantno iskustvo gdje smo ja, Vlado Kalember i Daniel uradili s njom tu Jugoslovenka. Jugoslovenka, da, koja je bila hit. Da. Pa onda Ма не мислиш дека е глупо да се ставаш во една лента само? Da, to su izazovi. Izazov je za mene bio i pjesma Lopov. Точно. Koja je, neko kaže da sam pogrešio, da sam otišao, ali to su one slatke kritike koje ja volim čuti. Da, što gi spomna. Da, ja volim to Neka čuti. gi ima. Da, neka i nek se nalaze tu, one su uvijek jako dobro došli. Сценава музичка, како се има сменето во која смисла за да ме разбере? Порано верувам дека парите доаѓале од плочи, валјда. Се продаваат многу плочи, има добра пара, супер е. Сега во денешно време кога нема албуми, како се заработува од концерти само? Pa samo od koncerata, da. Така? Samo od koncerata i nešto pristiže tih autorskih prava iz regiona. Аха, добро. Ама значи Нешто најдобар пристиже. начин у денешно време да Али се концерт, подржи музичар е да му дојдеш на концерт. Ja što znam reći, CD kad neko objavi, to je sad, mi ovi koji smo duže u ovom poslu, mi to objavljujemo, CD to je samo kao neka lična karta. Da. Da nešto radiš, da. Da se pokaže. Tako je, teško je i kontrolirati tu prodaju, ima piratstva, ima sveg, ali dolazi do te digitalizacije gdje se povezuju republike na ovom prostoru i počinju nekako razmjenjivati taj neki novac autorskih tih nekih prava i solidno to funkcionira. Tak. To će se, koliko god se primakne Evropa i Makedoniji, i Srbiji, i Crnoj Gori, tako će biti i nama autorima koji pišemo i stvaramo biti
kontrolirana ta koliko toliko sredstva. Ja dobijam tantijeme iz Makedonije redovno, već ima 7-8 godina. Tako znači da to Pa 7-8 i nije ni toliko mnogo. Ili 5, ne znam, ali znam da mi pristižu. Svaki koncert koji je ovdje, ja odradim, on je prijavljen. Što je bilo prethodno, primjer, pred 10 godini? Ništa je Ništa? bilo. Pa da, ništa da. Vidiš, to je čudno, da naprimjer. niste ni imali možda agenciju. Kuj zna je pojma. Znaš, sad postoje te agencije koje prikupljaju ta autorska prava. Da, sepak se to sitni pari, ne... Pa sitne jesu, ali Така, колку може да стигне? 3000 евра годишно, 5, колку може да е? Tako, dođe nešto. Dođe za jedno dobro, lijepo putovanje od 7-10 dana. Da. Ali dobro, i bolje i to da го ima nego... Bolje to nego ništa, ja. Da, така е. Opet mi je drugačije kod mene. Ja se pomalo i navijam i u Bosni, i malo i u Hrvatskoj, malo u Srbiji, malo u Makedoniji, malo u Crnoj Gori, pa ja to opet malo po malo nešto nakupim. A šta će oni koji se navijaju samo u svom vlastitom gradu? Така е. To je Скоро си управо. Бидејќи полека толку не јаде време, кажавме и претходно ќе ни дојдеш на гости во студио понатенани со бендот ќе отсвириме нешто. Кога и да бидеш слободен, бидејќи си очигледно многу заузет човек и со бизнисите и со све очигледно. За тенисот сакав да те прашам, уште тоа. Си играл против Новак Џоковиќ некогаш? Ne. Не? Ne. Никогаш? Ne, nisam. Igrao sam tenis sa ljudima u Zagrebu. Mi imamo tamo Špansko, jedan jako interesantan klub, ali ima dosta ljudi iz javnog i kulturnog života koji... Ko je teniser, vaga kaže? Vole tenis. Ja često igram sa vatropolistom Dudom Šimencom. Dobro, a ne znam. Dudo Šimenc, Hrvat? Hrvat, vatropolista. Reprezentativac? Reprezentativac, vatropolista. S njim se dobro i družimo i on isto voli muziku, pa onda i uvijek se nađe i gitara kod mene u gepeku. Си размислувал некој, мислам, порано зборам на времето кога си бил млад, си размислувал да бидеш тенисер? Онака озбилно да размислуваш? Ja sam razmišljao da budem nogometaš. Ајде. Ja sam odlično igrao nogomet, da. Која позиција? Ljevi veznjak. A, vezni, aha. Da, veznik. Midfielder. Tako je. Aha, Ljevak bio, lijeva noga uvijek. Da nabacuje. Tako je. Ja sam skoro ne znao davat golove. Така? Da. A кога беше моментот кој рече батели тоа музика ќе Imao sam терам? želju da budem nogometaš, ali... Кај се пресече работата? У кој момент? Vidio sam da se slabo curice vrzmaju oko nogometnog igrališta. Со гитарава повише? Čim sam naučio jednu pjesmu, sve su bile oko mene. A znaš kad je to bilo? 8. razred, ekskurzija. Која прва песна? Smoke on the water, da ne se... Ne, prva bila je Crni leptir od U grupe. U grupa prva pesma, To se slušalo i bilo je onih pjesama, slatkih pjesama. Bog jedne divne crne žene. Ja sam znao 3-4 pjesme, a vrtio sam. 10 dana sam na ekskurziji, samo te 3 pjesme. Тие 3, идеме. Da. Кој сака уште еднаш због едно, идемо. Sve su djevojke bile oko mene. Onda sam rekao, samo mi se poslom treba baviti. Da. Ovo je za mene pravo. Ovo je za mene, da. Ovo mi se sviđa. Одлично. Па и кога сме кај тоа, дај нешто од соло. Hoću, da. Од Ален Исламовиќ. Da. Еве нешто ти што би сакал така да им предложиш, да им дадеме акустична верзија, за после да си проверат на YouTube како изгледа тоа студиска верзија. Osviraću pjesmu koja je meni jako draga, inače je i dio mog života, ali to mora čovjek da prođe. Dobro. Ja kad sam došao u Zagreb 1993. godine iz pakla rata, iz Bosne, stariju kćerku i suprugu sam maknuo prije rata. Ja sam ostao tamo zbog poslova kojima sam se bavio. Imao sam kafić, imao sam trgovine. Nešto imaše? Kafe slastičarnice. Така. Da. Imao diskoteku, noćni klub diskoteku i imali smo podrum pića ja i moj brat. I imali smo dvije prodavnice. To sve se zatvori? To je sve. Kad je krenuo rat, to je onda... Rat je jako katastrofalan i odnio do đavla sve. Onda sam ja izašao. I živio sam sa suprugom i kćerkom u stanu od 30 kvadrata. Da. To nam je bila najveća sreća nas. Troje smo bili zajedno. Stan od 30 kvadrata u Zagrebu i ja sam išao Europom, svirao i zarađivao i tako smo preživjeli. Od početak počne. I onda je ta ideja od 30 kvadrata se rodila na albumu što sam ja radio sa prijateljima u Kanadi, gdje su napravili tu pjesmu 30 kvadrata. Dečko u Kanadi iz grupe Srčani udar napisao je tekst i meni se strašno svidjela ta pjesma, poistovjetila se sa mojim životom
I ljudi rado vole čuti tu pjesmu 30 kvadrata. Значи не е твој текстот, ама Nije moj сепак tekst, ali je ideja poklopila se. наративот е тој. Zalijepila se baš za mene, da. Da. Nikad zaboraviti neću onaj mali stan od 30 kvadrata, jer u njemu našao sam sreću. Kad prozor otvorim, pa te gledam s 4. sprata. U njemu sam prvu suzu prolio, batine prve dobio, prvo pivo popio. U njemu sam tebi prvu kafu kuhao, kup šampiona pratio, ali nisam shvatio, za sreću dosta je 30 kvadrata, džaba vam dvorovi i kapije od zlata. Za sreću dosta je ovo malo bijede, kule i dvorovi sve mi manje vrijede. Одлично. Да. Ова е добро за крај. И добра филозофија му песнава, да ти кажам. Pa ima tu još ima tekst, ali nisam htio da cviram, da te davim sa pjesmom cijelom, ali je to jedna životna priča. Priča da odlazi on i u bijeli svijet i rodbina mu je tu i sve, ali mu fali taj stan i ta ljubav u 30 kvadrata. Испаѓа дека животот е тоа, а не е ова друго. Da, tako je. Da je to sreća gdje se nalazi. Па добро, ljepota. И ти после све во животот, значи пак тебе ти е светот, ќерките, внуците, сопругата. Sve mi je tamam. Sve mi je upakovano onoliko koliko ja imam otvoreno srce. Sve mi je stalo, sve mi je tu. Sve mi je po tamam, znaš ono. I koncerti, i porodica, i moji biznisi, i uživam u svemu ovome što radim. Многу ти фала и дај Боже од енергијава да добијам и ја. Многу ти фала. Те ми беше кеф. Се надевам и ви уживавте и нормално, Ален, пред да си одиш ке те испратиме со Good Nature од овие најубави наши чаеви, витаминка ги знаеш и низ цел Балкан и ова се најдобри бусто круасани македонски. Многу ти фала уште еднаш. Ми го исполни срце ова. Hvala.